Manifestacija praznične đakonije u organizaciji turističke organizacije opštine Vršac je izložba praznične trpeze, domaće radinosti, suvenira i raznih đakonija, koja iz godine u godinu privlači brojne učesnike i posetioce. Vodili smo računa kao i svake godine o svim detaljima, trudimo se da prikažemo jednu tradiciju Banata, ne samo banatske kuhinje, nego uopšte jednu prazničnu, pravu slavsku tradiciju sa ovih područja, kako specifične, kako to samo mi umemo da uradimo. Tako smo uokvirili taj neki datum, da svima bude zgodno da nađu svoje mesto, a u okviru te manifestacije mi tradicionalno imamo i dva takmičenja za ove malo mlađe naše sugrađane i za ove malo starije. Naime, u pitanju je takmičenje u slavskim pogačama i takmičenje za učenike osnovnih škola na teritoriji naše opštine, znači ne samo grada, nego i seoskih škola, njih je ukupno 12. Oni se takmiče za kićenje novogodišnje jelke. Rok za prijavljivanje učesnika na 6. manifestaciji praznične đakonije je 4. decembar, a na manifestaciji mogu da učestvuju svi koji su vešti u pripremi bogate praznične gozbe. Mesto održavanja je velika sala hotela Srbija, kotizacija za izlagače je 1000 dinara, sve informacije se mogu dobiti u turističkoj organizaciji opštine Vršac, a takođe na našem sajtu, na sajtu turističke organizacije može se skinuti prijava elektronski, pa nam se proslediti isto tako mailom, tako da ko ne može da dođe lično, može da nije iz našeg grada i ne može da dođe, može to da uradi i elektronskim putem. Manifestacija je osmišljena kao izložba hrane sa ciljem upoznavanja posetilaca sa starim jelima našeg područja. Reč je o jedinstvenoj izložbi praznične trpeze, domaće radinosti i suvenira u vreme slava, Božića i Nove godine.